ukapata huru. Hata kama vilikuwa vigumu, hakupendelea kutuacha katika utumwa wa dhambi. Shaddai alijitoa, ulimwengu zima ukapata huru. Hata kama vilikuwa vigumu, hakupendelea kutuacha katika utumwa wa dhambi. Alizikwa
amashyi menshi ku Mana yacu. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwake. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa magunguni. Nakaumo ni Nazareti, yeye sana milele. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa magunguni. Nakaumo ni Nazareti, yeye sana milele. Makimbilioni mwa Mabora katika Kristo lolote. Isikimbie adui kuu, ishinde katika vyote. Haya mawazo ya giza tubu hayatapata nafasi. iranjana nubwo ntayizi neza cyane ariko yari indimu ndayirarana ndayibyukana ndavuga ngo nteranira wose ndayisangiza bene. Samani haleluya. Nakaho umuntu niko kandi ukanejeje. Nakaho umuntu astare nukuvuga ngo turicaye turatuje muri Yesu Kristo. Nubwo ibisago bihari nubwo amakuba hari ariko turi muri Yesu turatuje. Dufite ibizinga byo kuzabona Imana. Tuterarira hanyuma musuke aturirimbire tumara dutaramira Imana. Tuzamura ibiganza nshima Imana buke. Nawe zamura duhaneka karibu. Duhaneka zamura nawe gato. Nawe usigaye zamura. Haleluya. Zamure kandi buke. Haleluya. Haleluya. Churanga papa. John. Zamura mikrofone gatoya. Ni muvembambire izina rimwe, izina ry'umucunguzi Yesu. Izina riryoshe rirurindushi rikamari imibabaro yose. Ni muvembambire izina rimwe, izina ry'umucunguzi Yesu. Izina riryoshe rirurindushi rikamari imibabaro yose. Izina ry'umucunguzi Yesu. Izina riryoshe rirurindushi rikamari imibabaro yose. Woo!
Ayo, mama, yacu, mama, yacu.